into engifuna ukuthi siyenze kule video ukuthi sibone ukuthi le power rule le esisiqale ngayo iyiqiniso yini futhi and futhi ukuthi isebenza kuwo wonke yini ama function. Asiqale ngefunction esithi sino f of x equals x. I-power rule ethi u-f prime x wethu uzoba angithi u-x uyafana nokuthi u-x to the power of 1. Ngakho-ke i-power rule ethi sitshela ukuthi sizoba no 1x uyafana no x lokho to the 1 minus 1 lokho kuyafana no 1x to the 0 siyazi ukuthi noma yini to the power of 0 u1. Mawubuka lento ucabanga iqiniso lelo. Well iqiniso ngoba phela i-power rule yasitshela ukuthi kumele ufake lokho kuyi-exponent langa ekuqaleni. Lana besi no 1 as i-exponent siyazi futhi ukuthi noma yini to the power of 0 isinika u1. Awuthi sizama ukuyiplota ke nje kwi-graph f of x equals x lo. Uyabona ukuthi sizoba ne-constant slope ngoba sino 1 as i-constant yethu la. Asidwebeke i-derivative f prime x graph ka f prime x yabona sinayo izoba constant ngoba f prime x siyabona ukuthi 1 f prime x equals 1 nako sivezile futhi ukuthi indaba lapha phezulu f prime x wethu u1 sibalekela nokuthi slope u1 ngoba sishilo ukuthi slope sethu u1 sinyuka nge-constant. Yabona la besime la slope sethu u1 besime la slope sethu u1 besime la slope sethu kusawubani kusawu1 namanje. Ngakho sinyuka nge-constant u1 siyabona ukuthi ngempela i-power rule yethu iyasebenzela la. Hasidwebe enye ke nansi function yethu g of x equals x squared. Ebese ke thina sizofuna u-g prime x bese siyazi ukuthi u-g prime x wethu kuzoba u2x equals 2x to the 2 minus 1. Lokho kuyafana no 2x to the 1 lokho kuyafana no 2x. Hasidwebeke i-graph yethu ya function g of x sibone ukuthi siphuma noba onto y-axis yethu. Ngizozama ukuthi le graph ngidweba la iqonde iveze into engathi yenza umqondo. Nanka ama axes ethu nathi sibalela 1 2 3 4 5 ala 1 2 3 4 nangala 1 2 3 4. I-graph yethu ethi x squared angithi siyazi ukuthi isinika iparabola leyo nto. Isinika iparabola awuthi plot nje ama points azosinika i-curve asymmetric lokho kuchaza ukuthi iyafana ngakwesokunxila isandla nangakwesokudla isandla. I-symmetric awuthi singwabhale kahle ama-point ami nanti liqala ichashaza ebese siyahlanganisa la bese nangala siyahlanganisa singifaka ipoint lami la ebese nala ngiyahlanganisa bese ngizamile ukuyenza ibe symmetric ukuthi ngakwesokunxila isandla ibukeke njengangakwesokudla isandla. u-g of x equals x squared ke i-graph le bese idweba le parabola sesizodweba ke u-g prime x equals 2x bona siphuma nento enjani. Nakhona sizosiqagelela ama-point 2 la sinyuke sinyuka nje nanso ke i-derivative ka gx equals x squared u-g prime x equals 2x loyo ebese awuthi ngithatha ipeni engathi ngacaca kahle la le kungaba yi-tangent line yethu. Tangent line umugqa oveza is-slope se-derivative yethu. Tangent line yethu leyo ka g of x equals x squared ezosiphumisa nalo g prime x wethu. G
prime negative 2 kuzoba negative 2 times 2 noma 2 times negative 2 sozinika negative 4 lokho kushela ukuthi le slope sethu esiphephule kade ngesidweba negative 4 m equals negative 4 m umele islope m chazwe ukuthi islope ngakho islope se-tangent line le phephule ngiqeda ukuyidweba negative 4 sithi ke g prime 0 sibona sisophuma noba uba u2 times 0 uyazi uba 2 times 0 sibana u0 yeah ngakho ke lapha ya across i-x axis molandela nje i-x axis njengoba ngenza le slope siyabona ukuthi ngempela u0 yabona g prime 0 ke loyo ebese la sibheka islope sethu ukuthi sobubana siqale sidwebe umugqa wethu nanku sibheka ukuthi slope sale derivative i-tangent line yethu ba so sike g prime ka 2 yabona 2 lapha ku-x axis g prime ka 2 ebese sothi ke 2 times x 2 times 2 loyo equals 4 yabona slope sangala u4 yabona ngakho sokunxela isandla beku negative 4 ngakho sokudla isandla positive 4 ngakho ngempela le graph iya reflectana ngakho sokunxela isandla nangakho sokudla isandla ngoba ubsteep bayo buyafana kuwo amabili amacele siyabona ukuthi ngempela i-power rule yethu iyiqiniso mawuloku practice ke uloku uyi-apply i-power rule yethu le kwizinto zakho uzobona ukuthi iyiqiniso